ndetse na leta ya Kongo ikarwanya FDLR n'indi mitwe irimo guteza ibyago abo baturage. Izi nyeshyamba zivuga ko bo zitabara. Bibaye nyuma y'igihe gitoya nubwo tugeze twerekana aya mashusho mu buryo twavuga ngo bwa kinyamwuga, hagaragara amashusho menshi y'abasivili barimo kuraswa muri uyu mujyi, ndetse bakabafata abasore bakabakubita bakabatwikisha amapine n'ibindi byinshi bitandukanye. Kugeza ubu rero dutegereje kumenya ikizi nyeshyamba zivuga, niba hari icyo bari bubwire itangazamakuru, niba hari amatangazo bari buze. Bibaye ibingibi nyuma yaho kuva ku munsi w'ejo ubwo navuganaga n'umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka. Inshuro rero bari hano, twavuga ngo tutegereje kureba icyo M23 iri butangaze nyuma yakiri. Ariko ejo yari yabwiye abaturage ngo bari muri uyu mujyi birindire uyu mujyi kandi bakomeze guhangana. Ariko ikindi cyabaye muri uyu mujyi gisa nkaho kihariye gitandukanye n'icyabaye mu mujyi wa Goma ubwo izi nyeshyamba zawufataga, nuko hano igisirikare cyahunze kikagenda, ndetse cyamara kugenda abaturage basigaye muri uyu mujyi niba ari Yesubize tangira we tangira n'imitego irimo ariko uzi ikintu gihari se ashobora kuba ari n'umufana bamwe birashoboka kuko nubireba harimo kuvuza induru ati baranjyanye muzeyi urantwaye yaranabaciye ariko uyu musirikare uje nyuma ni mubi. Uyu uhagaze imbere y'umusirikare uyu ugiye kagaruka urebe ukuntu yarabaciye kagarurimo. Ako uzi ukuntu amatipe w'ishati aturutse kure beba shyira muri Laurent. ariko kameramani ubundi niwe ufotoye abandi mwakoze waba ushaka kugura subscribe, watching time na views byo kuri YouTube, waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform, igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe, watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0734944043 gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse. Aha ni kuri Rusizi ya mbere baherereye kuri uyu mupaka. Murabubona ko ari abasirikare. Kanya gatoya twari ku mupaka Rusizi ya kabiri ahari habera imirwano yaho izi nyeshyamba za M23 ziwewe na General Makenga zari zigeze kuri uwo mupaka zinjira mu kigo cya gisirikare. Aha ni kuri Rusizi ya mbere nkuko mubibona kuva mu gitondo n'umunsi w'ejo twabwiraga ko hano nta muntu urimo kugenzura. Uyu n'umupaka rero wo kuri leta ya Kongo kuri iyi nshuro noneho muri ya masaha y'isa 8 ariko bageze hano mu masaha 5 baherereye kuri uyu mupaka. Murabubona ko ari abasirikare gusa nkuko iyi bariyeri mugireba ndetse niyo hepfo tuvuyeho mu kanya gatoya, ariko yo ntabwo iragera aho abasirikare baye mu Ventura nkuko bahagaze kuko bari bakirwana nkuko mubibonye mu kiganiro cyacu cyatambutse imbere. Aha rero niho barimo bahagenzura nkuko guherejo bundi byumvikana ko hano hari imirwano. Ariko reka twongere turebe, iyi ni intambara imaze igihe kinini, ariko guhagarika imirwano M23 igasabwa kugumaho yagombaga kubiri, ndetse na leta ya Kongo ikarwanya FDLR n'indi mitwe irimo guteza ibyago abo baturage. Izi nyeshyamba zivuga ko bo zitabara. Bibaye nyuma y'igihe gitoya nubwo tugeze twerekana aya mashusho mu buryo twavuga ngo bwa kinyamwuga, hagaragara amashusho menshi y'abasivili barimo kuraswa muri uyu mujyi, ndetse bakabafata abasore bakabakubita bakabatwikisha amapine n'ibindi byinshi bitandukanye. Kugeza ubu rero dutegereje kumenya ikizi nyeshyamba zivuga, niba hari icyo bari bubwire itangazamakuru, niba hari amatangazo bari buze. Bibaye ibingibi nyuma yaho kuva ku munsi w'ejo ubwo navuganaga n'umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka avuga ko
kuri iyi nshuro rero bari hano twavuga ngo dutegereje kureba icyo M23 iri butangaze nyuma yakiri, ariko ejo yari yabwiye abaturage ngo bari muri uyu mujyi birindire uyu mujyi kandi bakomeze kuhangana. Ariko ikindi cyabaye muri uyu mujyi gisa nkaho kihariye gitandukanye n'icyabaye mu mujyi wa Goma ubwo izi nyeshyamba zawufataga, nuko hano igisirikare cyahunze kikagenda, ndetse cyamara kugenda abaturage basigaye muri uyu mujyi by'umwihariko abasoresore n'abana bagafata imbunda nabo zabaviriyemo kwiyica ubwabo kuko bamwe batazi kuzikoresha n'ibindi byinshi bitandukanye. Aha rero ni ku mupaka aho barimo abaturage bo ku gice cy'u Rwanda baje gushungira, ariko rero ngira ngo hari mugenzi wanjye Benjamin dufashe kuzana amashusho y'ingenzi nayo tuyabereke tubere ko ku mupaka hano bimeze, hanyuma mu kanya nihagira impinduka cyangwa ikindi kiyongera turakomeza kubabwira uko bigende bitandukanye. Ese hari ibyo buri ofisiyeri butangaza kuri iki usibye amashusho tureba n'ibyo tubona, ariko ntibaratangaza ko bafashe uyu mujyi. Noneho turibaza Colonel Nangu uyoboye AFC akaba ari umwe mu bahoze Kinshasa akuriye komisiyo y'amatora, avuga ko yashyizeho Tshisekedi atatsinze. Mu ijambo rye ubwo mu kiganiro n'abanyamakuru Goma yaravugaga ngo nige bamushyizeho ni nanjye uzamukuraho. Ibi birimo biraba kandi twibaza ngo amakuru tudahagazeho ariko arimo kuvugwa nuko izi nyeshyamba zirimo zerekera ku mupaka w'epfo aho bashaka gufunga imipaka yose ku buryo umuntu uva muri Kongo cyangwa abahunga badashobora abantu Kongo Uburundi bwe butagihana imbibi na Kongo mu buryo bwo kuvuga ngo ninde ukontora hagati aho harimo FARDC cyangwa se Wazalendo. Igihari nuko mu gice cy'epfiriya ku mupaka wa Kamanyura amakuru atugeraho hagenzurwa na Wazalendo ndetse n'izindi ngabo nkeya aho ingabo nyinshi zagiye, ariko amakuru nanone atugeraho muri aka kanya nuko bivugwa ko General Masunzu ashobora kuba yamaze kwambuka agana mu Burundi aho atekereza ko ashobora gutegura uburyo bwo kugaruka gutanga umusada cyangwa gutabara. Ari nayo mpamvu M23 bavuga ko ashobora kuba bagiye gufunga uwahungiye Burundi ntaba afite amahirwe yo kugaruka gufasha cyangwa gutera Kongo cyangwa se igice kigenzurwa n'izi nyeshyamba. Katubaha akanya mukurikire aya mashusho. kugira tugaragaze yuko tudashigikiye kirimo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Wewe ni mutinyi umutekano wanyu ko mwene ushobora kubaho. Umutekano turafise abapolisi ngaha bari baje kandi twari twiteze yuko umutekano wacu bawuraba neza. Amarika icyaciye kiba nuko baciye batukubita indembo baragerageza kudushwiragiza, ariko ikiri ngaho nuko twagerageje kubereka ko turi ngaha kandi ko duhagaze.
waba ushaka kugura subscribe watching time na views byo kuri YouTube, waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform, igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 073 41 94 043. Gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse.